وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. آغنا السنار والتور ججانا تنسري بما سننيا أسلامك سيغاي إغانا غوصا في آد ننيا مبتك جنة سكرا-kira papea seria nabi ngena nenia papai seri majapun nairi tutur ya masingge tori pilena puang Allah Ta'ala nenia tori tapin nairi tu fazidatis samaa hifzan wa rudda anhal mardatu wa dhawun nufusis syaitaniyah ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقا. Agana pinang reali tutui nalangi si bawari sampean nampelai wiritu sinin na setange nania punai inapsu setang nania natan ritoni wetoweng matapae sinina setaritan ritan rie riwatum menre nari langi colingi apatung bicaran nakuang Allah Ta'ala wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumu zuhriyah واستنارت بنورها وهاد الحرام وربا ننيا مدبتوني ريتوريا مسنيا بتوين مچياي natapa manatona nasabat janna bitoing lompok-lompok nenia tanite na tanaharang wa kharaja ma'ahu nurun adaat lahu qusur syamil qaisariyah faragha man bibitoi makkah tadaru wa magna najaji nari tutur ya masenge nasibawaita jacarilla killa tapai salasana arunge kaisar ritana sami aganai tani ritu sininna tau angkai ritana Mekkah wan sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'anu syarwana samkahu wa sawwa nawe watona salasa akarungan datu Kisra riwanwai al-madain salasa kami namatan re nenia porewe naibu anu syarwan wasaqata arba'asyarata min syurfatihil uluwiyah wa kusira mulku Kisra lihauli ma asabahu wa ara namarutun na 10 apa copokna iya rosalasae narpatona akarungan na Kisra na pakua abatuangan na anu tujuengi nani apoleyengi ritu wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah bitulu'i badril muniri wa isyraqi muhayya napat detona api risompai riwanu ai parsi nasabat tompo na ulat tipu matapana nania acayana rupa malebi na toria masenge
وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت تلك الكواكب موجي السجاجية نابيها تلك المياه Namattitona tapparna soro-sorongie pabbarahala eritana sawata na angkay rituri pallawangan nawan we hamadana nanniya kumma pole ritana ajang na marakko manatto na sinin na uwem putang erilalan na rekwa erowan wae وفاد وادي سماوته يا مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقل للزمان لها nalibetona lompokna wanuai samawata narigaw angka nasay-say tanarakor ripadalo ange tenang kay ngaritu uway riolo wadding rica itigaron na tau madagkay wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'ruf bil irasil makkiyah wal baladil ladzi la yu'dadu shajaru wa la yuqtala khula Nang kay ajajingan na to nasarya pamasinan niya at salamakan rion romarisang niya narito tanah Mekkah wanwade nawadiri tabang ajuk kajunna nadeto nawadiri raddu seri-seri narito واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه Nariasi salangi taung ajajingan na torya masengenen niya ulan na kuweto paaso na ridua talue pataro na anre gurutta to panritae na iya pataro masahoroe jajimi torya masengeri subun na aso na asining 12 umpona ulan Rabiul Awal di tau gajae tahun nalawain na pong Allah Ta'ala tanaharang poler yak kasulan na wawamaylo esolangi wiritu atirillahumma kabarul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه